Mutegeri wa Meru TV tariki 14 mweri Jwena mwaka wa 2025 ntuko Jumatatu rukire tukadhara tukithojaga na gutegera ureko karinde ne ngathiti cietu ndina ngathiti The Daily Nation ruterero rungene na ngathiti ya The Standard tukamurika ngono iji cionthe tuone imbi egweta na mbere kiri ngathiti The Daily Nation karatasi kambere ikatutariritie ngono ile tukaciona ndene baruga queries over billions in Swiss banks kwena biure kazomba bidri tulikiurwa nonto boma bilioni za mbeta ilikwiri kana chirikwe kiri banki na rotero Swiss rugono ruto karo na karatasi ne kama gwanja thirikari ne kwambia kuthithio chonkoni kiri sibitari makomenya kana ta Medihill ila ekwerekana kuri na umbekani ati barithia gento gitwa trafficking of body organs ite ne kwendia bimo bichunche bya mwiri sibitari riro no ethru gele ekuthithia trafficking of body organs ejene kwendia bimwe bichunche bya mwiri okethira gwena mpigo ikendwa liver into bingi bikethira bikenda gwa urugono ruto na karatasi ne gatutantatu rugono rungiro ryaza irugono rwagi ntuko egoro erare ntuko ya kiumia nerare ntuko jeke na tapam sandi kana kiumia gya nkendo kiumia gya nkendo azen kuona bamwe ba Kristo ebetete barabara ne bakamatete na bakiritia nkendo ciao baba iba kanisa ilikwezi batu baringi mbichaza nero terero nyeri Our Lady of Consolata Catholic Cathedral shirika ba kanisa ibarate na msafara joira to procession ya kudikana urian Jesu atonyere ndene ya Jerusalem kedro kionaga urabata aliriti ntuko egoro wa Kristo kumantere mwanya ibarate bagi kongwera kiumekeu gankindo rogono roto kana ruka ratasi negatatu irugono rwegie Moses Kuria na arara kwego tawa ni banki ya Equity na tukero na rugono ruginyeru twambiria ngono chieto na tukambiria karatasi negatwiri karatasi negatwiri ngathiti The Daily Nation gakauga looting spree in the counties mint overnight millionaires kulekana ate ndani ya thirikari cia county kuri na wamba bugweta na mbere na njira nene sana pamapa mabitha barabethire bakiandikwa kiri thirikari cia county baririkana ni bakuia na kuthondeka mbecha na ruro sana na bethondeka na njira iria ititikiritwo ni watho nkako thomera rugono ruwe karatasi ni gatwiri baruka kagita na kana mtu ojike na Tamaiko Kuria uria wari muriti ngugi ndene ya county ya Nyandarua ari chief finance officer ndene ya county ya Nyandarua kagita na kare orderwe ni anti-corruption agency na te ombete kwethirwa akithondeka 329 million kere miaka iri Michael Kuria orderwe ni anti-corruption agency na te athondekere 329 million kere miaka iri yake ikiringathana na muchara jajo 2.1 million o mwaka mtozo mwaka abatara kuona 2.1 million ende ke miaka iri omba kuthondeka 329 million indikana ndikira yatumire achunkunwa ara EACC kana Ethics and Anti-Corruption Commission yaragara kuitakania nawe kulingana na Kuria akorwa inaitete mbeje chonde ke miaka iri augere ati biashara cha family kana family businesses ayana ngarekano kuendia roje yeto purified water inheritance na other investment ende kulingana na karatasi kaga tuereka kuga EACC naregera ko mwitekia nanande utonga bubu bwawe buryongare miunda na mbecha ndene banki ila atombera kueleza inatombera guchigwata icyajukirwe ni thirikari kulirekana Kuria mbecha hizi aigwatere ndene ka akagitana kada andiki county government katika mwaka March 2014 na Juni 2016 hiyo miaka ile yake ndeke milioni magana jatatu kulirekana kesi ni mwe ya kesi ile chiriyo kirimba bamba bidha ba county na public officers kire county baraba kurekana neba kutumira njira chia wamba kuthondeka mbecha kulirekana kire kagita kama miaka 12 kurukite counties ichegere chiri hotspots chia corruption kana nkuku mwizi ibaje nangere kama mtonde
mtozo oretwa inara Turkana aletwa Abenyo Amadhuel Etir Abenyo Amadhuel Etir uzo nanekena kumenerwa nonto bokwethirwa kithondeka 263 million kiri mwaka ire katika November 2022 na September 2024 kulilekana mtozo athondekere 263 million ile kinyacho chokondi boko thithwa na ndembe chiji cha frozen thirikari. Nairobi kuna gotana Hassan Wilson Kanani inyawe kulilekana dhaina tetana mbere na kugeria kurwira KKC yawe ara EACC yamugwatire na etia ria kuthondeka 643 million betirite kuite kumenyekana na athondekete na njira iriku kwa akethro kyoraga rugono ruo mutegeri karatasi ni gatwire kapa mabari tinguge ndene obisi cha thirikari na mono Kirima County baraba kurekana kwa kagita gaka nini sana ibethirite bakithondekera mbeche nyingi ile kulingana na EACC yabethirwo chonkoni antu baba bate kueleza bwega na tabathondekete mbeche hizi no tukinya muchara jo jitomba kongana jogo kinya kiwango kiu kya mbecha rugono rum na njira enda zama ogaro na karatasi ni kauga twiri karatasi na gatutatu Moses Kuria ogadro kiona ga mbicha ya waza kurerekana April tariki 8 2025 auctioneer niba amure gwetana kwendia kana kulinga auction apartment ira chiriruwa kan iri kurekana Moses Kuria no mwene chio kulingana na Garam Investment mweri mudhiru neombera kuthirwa kianda bataisi nyomba hizi chekuria na bobo burekana ni nyuma ya kuria kuthirwa ari na irando na banki ya Equity irando dina are muri kuria akora muri kuria banki ya Equity na chwira auction ya ujo irana ndio irandaga kwendia nyomba hizi kana apartment hizi che Moses Kuria ende kurekana mwakoro Moses Kuria uri kumenyekana mwakoro Moses Kuria ango tegereri tora mutegeri irando rya Moses Kuria rara 54 million Equity Bank ile ratumaga atawa nyombeze na ndiko dekana mbere nyombeze tawa mwakuru wawe na mbere gwita kotini wijikene ta agathongo Joyce Jambi gathongo na etera kotini na kurongeka kwendua ko nyombeze cia mukuru wawe Moses Kuria kuringana na mwakuru wa Moses Kuria aruga nyombeze tiche Kuria ke wenka ari augete nyombeze ile to matrimony kana ichebo bairi tiche muntu mwake na banki ya batara kuota nyawe kumuria ikiuria mbere ya jana roni gutumira nyomba hizi ubo ni kuringana na mweko wa Moses Kuria Joyce Jambi gathongo uraki nyawe kesi kotini akiregana na kwendwa kwa nyomba hizi chiru akana juja akiuga hizi ni matrimonial assets kana ira ntobira bethirite bakigwatira barebo bareta mukoro na mwekoro na nda Justice Jacqueline Mogani na rarungikire wendia kana auction nyomba hizi chia Kuria kagito na kara kesi yeje yegeri kuthikira ntariki 30 eche mweri wa ojojo ende koti ni rarungikire kwendwa kana kugurwa kwa nyomba iji chekuri nyuma ya mwakuru wa Kuria gweta kotini na kurungika kiuga gateche kuri yake lakini immatrimonial property yabo bo bairi rukondo na nyerenda aja kana ukaro na karatasi na yatatu karatasi gakwa tugeta karatasi na gakwa gatutantatu sore irugono yangu karendo kuthomera kanyuma kidogo rugono rwegie Solitary Medihill Group of Hospitals. State investigation implicates Medihill in organ trafficking. Ikodere korina chonko ni bodide tene thirikari na borana ndebu kwerekana borana no kwethirwa korina wendia na uguri bwapi mobe chunche be mwiri ile goto organ trafficking ngako thomera rugono ro karatasi ni gatutantatu ndene ngazeti ya The Daily Nation kurekana kwa report yerekea tene thirikari na report yezi eda kuonania kuna investigation kile manto dege kidney transplant kile sibitari monara Eldoret Uasin Gishu County kulingana na KBTTS baraba yikene monata Kenya Blood Transfusion and Transplant Services baruga barona rekareka very suspicious ikarikara kuganore niga wendia na uguri bwa bimo bichunje bimwiri na babo woni nyuma yacho nkuni kuthithwa kile transplant 372
ndani ya sibitari zegota Medihill Fertility and Transplant Center kuma mwaka wa 2018. Kira report hizi ire thingatitwo ni kamite ya antu 12 batongeretwo ni Daktari Maurice Wakubi uria ni acting CEO au KBTTS. Igogete ati kuri na umbikani bwa mantu zote za kwendia na kugura ebimu by'echinje bya mwiri na mono wendia bwa mpigo. Kintu kira kithagirwa gitete kirituni watho. Kintu kigitethora gitikirito watho. Kwa hiyo wanaona kurumanya nkuruki ikaratasi na gatutanto taragukurikana yes uchunkoni no bozabo kiona na ya batira na bado evidence baruga there is no sufficient evidence lakini baruga bakuthingatira but bakauga munkera rabakinyete kuri na umbikani ati biashara ya wendia na uguri bwa bimo bichunje bimwiri ni twagitaga na mbere na njira enene ruterero. Aha, hivi chongo na chika zeti na zile kidogo chileta chiki kuchiria. Ngategera nkona na karatasi kamuthia hivi mithako. Tuetakirenga zeti ya The Standard. Gazeti ya The Standard mutegeri ugategera karatasi kako kambere ukona mbicha Rais William Ruto, ukona antoba gold na manto zangiza maingi. Gold money deals niba kugo karatasi na kambera ngazeti na The Standard. Gold money deals au kona mbicha Rais mutongere wetu na tongere bange baranke drange kuzomagera ruko urukono karatasi na gatona na gatutano. Karatasi gatore ngazeti ya The Standard habari tariria manto ja drama festival irachedreta chigeta nambere na rantere chana kuru araba kuga curtains fall early on drama festival social issues tackled. Kurerekana na drama festival zirachidrita chigita kana mbere na rena kurum ikithiraga mbere akagita karakare kichidira. The 63rd edition ya Kenya Drama and Film Festival na Nakuru City ikithira mapema nkuruki oratira bangiri. Kurerekana drama hizi rabatera gweta monka April tariki 18 ende naandika dhira mapema zaidi arana ande bala betwa adjudicators kana bala bethagirwa bakejaji na gutegera rogathirwa agishinda bakwerekana thai bari tango nkurukine kenda gutigira ne bakumenya ashindi kuro nikenda machinano jajathira ko kurerekana machinano jaja zakathira mbere yakagita karaka bangiri kurerekana kire machinano jaja ya drama festival ile na Nakuru City aritwa ibonenie inyenene na badra bagita ko social issues ile chikuchumbura akenya kwangerekano ibaidene regotwa Corovas irara na itoba Kenya Institute of Mass Communication ile gota makutano ile rataka kama thina zegie ogima bomwiri yaraje direto jagita nambere na gukungiro ko gorerekana aritoponde bara performa gintu kirege ku usu Kenya kana social issues ile chindegoro ya Kenya corruption sports real life issues yo John de Jorto baba baradhi ya ko kurerekana na drama festival hizi ikazira mapema mbere akagita karakara bangiri. Karatasi gatoka tutatu kuna ntomurume wa mwanzo wa miaka 49 urana ndem igambare arekete koti rirethero rigiteza ni ruwa igambare niririku kurerekana koti yankathiciegoro irathero igiteza ni ria gambara ntomurume wa miaka 49 ntomurume ro kurerekana akaragana ranze guru ya USA ka United States of America uria uratita koti ni kenda ntomurume wa kuganithe athithiro DNA. Mtumurume wazo ugoto John Adhur Kuria arendaga DNA thithiro mtu kumenyekana tawangendo nikenda imenyekana kadri baboe kanate baboe Justice Bat Mumuya na ndena ratajaniri gambarire kitu ni Kuria uria rarombaga koti era Stanley Wangendo wa Ruimbo ethiro akithithiro DNA nikenda kamenyekana nithe kanate ithe na ndikoti ni raragana na mantu za DNA kuthithwa akiuga kubatara kuthira kuona compelling body of evidence ko ute evidence kana koje bukungana buragira bukionania ate mukuruzu na batara kuthithia DNA nikenda akamenyeka kithira we ni ithe wa muthakori kisi je kotini rogono ro okaro na karatasi na kauga tutatu erwegie mantu za DNA.
Karatasi nekange katona na gatutano irogana rwegiye gold, the gold biashara chia gold baruga are Kenya RSF gold ties fueling the war in Sudan. Ikozire tokorina accusation ati kunina ochore kile mantu dege biashara ya Burundi katika bama batongera banduguru ya Kenya na bama batongera na randuguru ya Sudan. Babo kinyabo wajereka nyuma ya wari munini wa rais Rigathi Gachagua kugata rais William Ruto nedre torima ngwataniro ya gutigera kwena flow ya ngondi ku manduguru ya Sudan gutonya ke global markets. Gachagua enonekana muno kumeneri ya gikundi kumenyekana ta Rapid Support Forces kana RSF gikundi kira nigesa nara Sudan kira kidire twazira akikimenere bunane kwezira gigitanire ngo gena thirikari rais William Ruto nikenda rais ethira no akiguneka kirimandu taja za Burundi ukona rogono rukaratasi nikauga tuna kona bamman bantu bazeta bakegwa taja kirima rieto kuna mtu kumnyagana Abdul Rahim Amadan Dagalo na baba na tongere baki amakiuki kekundi kiuki RSF na ndikudirikana kadhina ngwataniro kana ochode bubo kibiashara kile mantojegie Burundi katika kanze guru ya Kenya na gikundi kiuki RSF no bwithiro bogetumaga mathina ja kethiro kana no bwithiro boge ntukimage gotuma mathina ja kuonekana are ya mthiguru ya Sudan ikiore itwe karatasi ne kauga tuna na karatasi ne kauga tutano. Karatasi na mugwanza no rugono roigi ntukwegoro Kristo mwanya ne barombera kudara bagikungwera kimega nkindo kiga the standard ukaro na rugono ro karatasi ne kamugwanza ajo kono na bwa Kristo bakanisa Kakamega St Joseph Cathedral batanga tuni Bishop Joseph Obanyi Sagwe barombera kudara bakidiro kat mushijo bagweta nkindo chiao nkoni nyaba wale familia Basilica Nairobi ukona bamwe tongere takalonzo musyoka nyabe barombera kudara bagata ndimisa nara ntereche mwingi ingone uchomde chemanto jagie nkendo ntukwegoro kachona karatasi ne kauga tonana karatasi ne gakenda ntukwegoro rais wa ndogoro wa Kenya William Ruto narare yekwara mbere buru manto jagie Echoes of War ni play ira ya rekodithikane aritoba chukuri ya Butera Gas ira yatumira bamba kudara bakikiridana na thirikari na njira inane rais William Ruto na ndina rogera ati Butera Girls High School play kumenyekana ta Echoes of War yandikini kenda ko brainwash ana baba bake dara bategotea atongeria bao uno rais arogera ntukwegoro akaria ntukwambera akeria kwa mbere buru kwariria manto za plays Echoes of War ke drama festival zile chedreto jigita nambere nare na kuru Ruto araritie ndani ya mise ya mwe kana kanisa ni ya Kamgetich African Inland Church ke hiyo South elege Marakwet ararugera kuna bamwaba antu bakugeria gutumira aritona njira rete buin bakugeria kubathire gintu gwita brainwashing akena kana kinyoko meneria muno na kutharikira ure wa Senator Kakamega Cleophas Malala na urano mwandiki wa plays ya Echoes of War. Ruto narugire ati watete kiri aritoba tanambere na kuairwa kana ku brainwashwa bagati kenda beta nambere na kuraga gutea atongeria bao. Ruto narugire waga tanambere na kukaria ana bonde na kabakaria bategethre baki kana bakitumiro uragutuko batara rais narariri ntukwegoro ira arariri kwa mbere buruma tuja play with Echoes of War. Machipo batano barabara bakugwato nara Mandera barabako kana bagwati ni Al-Shabaab na ndi baredekani bako thithiro gintu gitwa grilling kana kuthujwa the five Mandera chiefs barabara kere ruam ntukwegoro na ndi baredire bamboga bakithujwa nikenda gukamenyekana ntukucho ndi bagote 60 na ije imbi bakurukirire machipo baba barare mbere ya Directorate of Criminal Investigation kana DCI barabara ya bore ya biurium na kubathikira iria gwitwa grilling na gichunku nkoro kiba chiba baba ugati baingerikie gasingo room kagita kaukonda bagwatigire ntuku 62 kona ndio kona rogoro no karatasi nenge komi pakiarire mantu zamu
Mutagari ono ko kari kirengono cheto rokero na ronda ne gazeti ya The Daily Nation, gazeti ya The Standard chikoro gazeti ro kwenda na kila mwanto zake akimama mwere gazeti na The Standard ne na kapisi kaje keneta health science karaunda ene na health science barele ya mwanto za mtu kuzuru ageti goni mwendo wawe kana embracing the loss of a loved one. Saying goodbye is never easy. It's painful, but the hope of uniting again can provide some comfort. Barele ya mwanto yanto ugotiwa ne ndo bao. Ngorokikere manto jogi ibare te manto zegie influenza A cases symptoms ogachio na gukora sore throat. Influenza A riri kana virus yembe to kudhuru na ndiki onekana gutamba zaidi sana wakamiona ndene gazeti ya The Standard manto zegie murimo zuza influenza A. Oni ntena jange mutageri niyo ngukinyamuthia jora gukarindene ya gazeti cheto The Daily Nation na gazeti ya The Standard. Wachu magarukira kwa kugura gazeti rawendete chithomera rugonoro igwa kidogo iro gukuchiria no kwenda kuruthoma na njira enda azama no kethirwa ukigunika kumira wonba ametaga Dennis Mutumo muthomi mbethiro ngikwendagera kagita gakega na nyumene tugachokera kire mubango jwetu jua turinge ime tuthuje mantu kathumba na tumenye what is happening in our county na nkoroki in our country Kenya ugeta kuraja.